Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet. Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi iti tunggal maysa. Adudag iti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasamak ti saan mi aninamnama. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Paul, apayakas na ti panangmingming mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok dahit na, ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga, nagkorni ka. Sige man laangan. Promise, sika laang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa iti mapaspasamak. Saan ka nga agayat iti sabali, ha? Ini, anya daytan ni bagpagampol. Sumsumgarak. Ikarikmatkan ka. As sika lang ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanentanda ito'y inorder na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul Dayjay. Paul gayam tinagan na. Yakon pinastrak, tagap apura. Adda kano pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, plano yun, ti agkasar. Wananang. Ay, kat, sa dino nga'y ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo, agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Nga oray pa'y addanton asawam. Dito'y kayo kumabalay nga agnaid. Day tatimbagakin ni Paul nanang, adamat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. O nanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Ta sigurado akon iti napintas ang masakbayan kan kuana. Kasta ka, day. Ne. Uta cellphone mo. New number man. Sige nanang, sumbatak labit Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Apay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlaan yan, Janet. Si kagayam ti kanayon nga istoryaan ni Paul akayan ayat na. Wan manong. Siyak ni Janet. No apay nga itakalangan am mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul akayat ka am mo. Ngam kastoy mat tinapasamak. Plano mi ti mapanagpasyar ije balayo manong. Itinagawid. Kalatlatan na natumba. Indeklarada ni di ospital at dead on arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwan. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudya nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapod mo na. Iso ti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Di na mo ti agungat. Ado dagiti plano mi. Ngam saan matgaya man na matungpal. Italag tayo latan kinihapo Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Diya mo no agayatak tupay manong. Nagsakit na ito na pasama. Sa anak san nga agayat iti oray ka numan.
paglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman ak, friend. Dua atawan ti relasyon nyo niya. Wan, kat plano mintag kasara. Nagsakit at talaga panunutan. Wan nga ron. Ngaman niya ngay. Saan tayo mat akontrol ti biyag ti tao? Pudnumot ket di Kat, kasano nga rod itan? Agtrabaho ak, tapno makalipat ak. Makidate ka manan Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa ang tinapasama. Kan nagkariak kinipol. Ha? Nagkari ka? Anya na itakarim kan kwa na? Nga isulaang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pailaang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang amin, tapno makipulapol ka kadagiti padam ababalasang. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan dak. Kasano nga rod ang makalipat ka no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yu kan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman nga min day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Anak ka parabaw dita lamisaan. Saan, nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupalata ni Paul tinakaparang. Naskan apilitam ti bagim ang makalipat, anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akon si ka. Iraman dakman mat. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kaya't ti sumurot. Saan itan? Kayat kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalaan ti agbati. Angam, mabalin ka di ti agpakuyog ken ka. Sa dino ti papananta? Ijay sementeryo. Ha? Ay, uray akla subgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko labi si taan ti tanam day di Paul. Anya? Janet, agawin tan. Diyak na ron magbayag di sementeryo. 5 minutes laangan. Di mo ko na kanayon mo nga umay bisbisitaan ti tanam ni Paul. Wan, nanipod na itabon. No kasta nga agapuak ijay trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang mat itugkalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na agnanayon mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurogan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kontulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputan na kapag panunot kan anayin bag. O nanang, Makitak mo't lang ti isam di tarupa. wen nanang. Ay, wen gayam, umay dakdagasan intun madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, rumwar ka akakadwam dagiti gagayim mo. Rumbang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wen nanang, ladawan tayon day jay kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay. Nagpintas. Wen ladawan ta tinaka-display ijay nanang. Agpicture tayo man mat nga adda dito'y lugan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, Groupies tayo kano, kunana. Oh, siyak timang picture. Kasukatakman day to'y picture dito'y cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, gumisit ako dito. Ikaw iti kalalamoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayagmat nga minti ag-swimming dito. Nakalinlinis a beach.
Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituin, ah. Ay, katwan ah. Hello. Hi. Hello. Siyak ni Daryl. Itay kayo pailaan ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko dito eh. Uy, apayakas na ka. Ayaban kayon tulaangan, ito nakaluto ako. Anya! Ay, friend, di nakmat panawan ng dayta Daryl. Surut-surutan nakmat latan. Katbay certified single mat ni Daryl. Kan, saan mat nga alangan tilangana kan ka, friend? Ni, yar aram naksamot din kan kwa na. Agpod mo akman laangan. Ngam saan ka nga agong ungat Apay, Nabayagan chat ko ni Daryl. Iso tinang i-rekomenda dito a lugar. Tadaga dito ida. Nagaramat kanya. Ngam, amumatan nga engage sakon. Iso nga. anya! Ay, sika talaga, friend. Siyak tinretom kan kwa na. Katanya nga rod ngay. Si kamat ti available. Sobra ka. Nasingpat ni Daryl. Awan bisyo na. Amok ano agam amok kayo anasayaat. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan anarigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladjakon kaya ti maisinakan ka. Taapay, mat. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makitkita. Kat, kasano nga rod daytan, agawid kamin. Sa nabale, pasyaran kan to ije lugaryo. Aramidom daytan? Katun agpakuyog ka ni manong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kansyawan na kami ni manong ko. Kaya't na mga asawa kon. Kat idi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na, asika ka no ti maasawak. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan amakiasawa kan. Adda ngamin amak ko nanang. Amangan numapasamak man ang tinapasamak kin ni Paul. Ay, unay kat daytan anak ko. Nagadukot apagbutbut nga maya. Diyak kayatan ti masaktan nanang. Ay, wan amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Nagayat ka, masaktan ka mat. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, sigamot gaya manong. Agyaman nakta nakaumay ka. Siyempre, kaya't ko nga tindaran ti kalaysem. Nakapag-move on nakmetlaangan manong. Intalak kon kini Apo Diyos ni Paul. Kat pa-check ano sa dino man tayan na ita, naragsak, tanasara ka mon ti lalaki aparakan ka. Hani, mayat mo't lang ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matanda ito'y picture ta, idi nagkasarta. Wen lakay. Kat isarunok to di kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wen lakay. Ala, ingkalup pa sanan. Daryl, agriin ka. Kas nga malukluk ang jeri daw ti kusina. Di mo samot na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Taapay ko maamabutang ka. Umay samot tinagalalya ni Paul. Anya? Iti dayta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin nag. Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiw-liwag man ni Janet, tinervyos na.
Agner-nervyos ka, Janet. Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, jak man amo kan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jakpay nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idi pimusay. Saan mo tanagal alya? Naku na ngamin ni Paul idi, nga isula ang tilalaki arumbeng nga ayatag. Di mo man ipangagdayta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngamday di Paul pa'y laang ti aday ti panunot mo. Awan pagdanagan yun, nanang. Maawatak ni Janet. Saan laday ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkitak. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. To'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabalin na bunga laeng ti imahinasyon mo dagita amarikriknam. Kaya't gagangay la amay tagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga rod apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo iti tunggal maysa. Ngaminto nagangay, ininot tumot lang ang malipatam ti may papankenkwana. Kat saan munton ama itagtagainap pa'y. Naglabasan ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, ti lagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo amin.